Katonda yabadde mwene ensonga oyimba nange Katonda yabadde mwene ensonga Katonda yabadde mwene ensonga Katonda yabadde mwene ensonga abali beroza Mukama ya kamwanyi mpereza kajika katabula chai odangada ocheza omugongo gubayirego omulungi ali kwa Ayimbye bambi ndi Yazid Yolisigira mumbona ntandisa n'isanu nganka aliko bakubira lwaki ndi kukina wano gwe tutuse ndiwo mukaire Angelina bambi enyumba yeyagwako tibibaire byangu wendoga ntibibaire byangu nze mwene ndidi lwaki nkoba ti byangu neida wano nakubendulu omukaire yankobera obuzibu nti enyumba yangwaku era abaire nga asula kuliya nga bambi mbwa nedikuuma then kizibu ekiberewo kibeire nti abantu abandi ab'emitima emibi kaluveno olw'okutegeera nti dada enyumba yagwako asula kuliya kyangala baba baide obwire batandika okumutiikiriza wano ali kumpi n'ebikadokade ebigogo baide batisatisa dada nga alambere bamukanga bakola ki bambi dada yampaire enaku nabona nga amasiga gali kumbita mu mutima wabula olugendo yampa luwanvu ino omugugu gwe yali ali kungemesa ogw'okunoonya obuyambi bambi okuzimba ennyumba eno okutereeza wano gwali munene kuba ekisala kye yankoberamu ekisala kye neidira gano abantu babeere nga balina ebizibu byaibwe nga bali kuyiza ebaana ku isomero nga bambi bazira sente so naida wano nagema emboozi ey'omukaire Angelina nagiraga ensi era nga ngena bakobeire mami wange aliyo munsi ya USA niyasosa kuwira amaloboozi gaye nga anikulira yakati Yazid mutabanyi olizaino akasente kakanu yoguleko kwa matafali ojogule kuku n'obukyanga ojogule kuku ni seminti bambi oje ozimbire omukaire Angelina enumba era Zonna bambi tinalimbye naidiyo ni timu yange era nga tumaze na kunga 3 nga bambi tuli eno nga nkola obutawera akubona nga kino kibaawo nga wemba kobeire okusomozebwa kubere kwa amani kuba eno ekitundu kyendimu the area where I am right now, it's a hard to reach area. Ekifo kino kizibu ino ndiye neruye rwebonda on the lake shores kulubala malwana and Victoria era ngoba yalanga okufuna ebintu kizibu ino amatafali mazibu kuba abantu abena abasinga bazimbisa itaka eneriyo obusisira enumbe eda amatafali entona ino n'ekintu kindi omukyanga luno lubalama eriyo waleke sandi guno omukyanga ogundi okujja mu bibali guba gwa amaadi okujja okusima tichangu so okusomozebwa kubere kwa amaani emotoka tetambula eno ntono tuli mu mabira wabula olw'ekisa kya Katonda tugire nga tuyambibwa era twafunye ebintu bino ng'omugezigezi nakolesa ku pikipiki nakolesa ki era nga bambi wano wetusoboire okutuuka enumba eno tuzibe gano walikuwa era ga neewawa nga omukubona inginiya omugezi wange uyo ali kukikolaku ali kumalikiriza wano kuliya agabaire nga wali kyangala nga abantu balengerere dada nga alambaire nga alambalere kubikuntabye bano baida bamutisa tiso bwira kati dada olimu dada olimu nkuliye dada yakati bakuluno lero nawona Katonda yayambe bibye dada bwakyanga tibamulire so bali kumalikiriza wano era ingini yolunamala ali kujja munumba aje amalikirize enumba enebere nga eziramu kisenge kya wagati ekibenga kikiretera okuba week nga nafu ino empewo buli lwaida oba amadi buli egava wansi bambi nga ebomoka yada z'omukaire so kinakoze ndi kumuyambira irala ndi kuzimba ekisenge kya wagati cement nguze mungi ndi kuzimba ekisenge kya wagati era nga omwido okuwira eriyo cement yasigerewo kasawo kalala kasigairewo ndi kujja kugana omukaire atukobere akasawo kalala ali kujja akakolesa kyo oba ali kujja kuzimba oba ajja kukuba plaster kuliya oba ali kujja kwa plaster munumba omwene naidi oba ajja kutandika kutoyi mugemeire ku kubambi Yolisigira waibwe mugemeire ku so embere to weri bambi tusibye eno wabula nganka ali kweyongerayo ne baza mami wabana nkwebaza mami watwaire weno ine ebizibu byongo omuntu embere ati nungi mwiwanga economic depression wona kiri kuluma
wabula wefuliza akasente wampoti Yolisigira ajjo yambe kuku bambi omukaire ni bana ifa abandi bambi abatugemera ku mukola ky'amaani no era bambi mujjo maiso ngawe munawulira enumba yi newaire tumaze okutereza aye omukaire Angelina akalina obuzibu bw'amaani nga wana wemba kobye eno kyalo enzikiza ningi ali mu bigogo ali mu biduma era nga kivubona abantu bamutikiriza aye nga wazira ku sola so subira nti oba tunafulayo ku kasola kona twamutera ku kunumbeere obuyambye bunabaawo omukaire ayende mmere ayenda ku kwemmere kuba ngaido we mwabaine natuse wano nga akafuna kyamusana era nga neche igulo taidio bana akirya natula akasente namuga so tulikwenda ku kwemmere dene byokusulaku omukaire azira ngoye akasoka ndega naba muka mubugoye bulala era ni wapita kuno kukyalo bamwidi wakati Angelina wula ali kuja wule bamwidi tabula n'abaana abato wakati tumuwenye kwawo agiye ye wanki so twenda bambi tumwambe tumufuire kuku omukaire byanaku ayinga bisekebwa ayinge mbere tuwe ndi Yazid Yolisigira abakali kusubscribe ya please go ahead and subscribe like and share our videos katonda yabadde mwene nsonga muyimbe nange enumba ya mama Angelina omukaire nkoze ku kyenkola kikino best YouTube channel. Why media. Ya lele ndiriranga moyo kwanje ya mukaire musanufu omulungi ali kwa media eyo mukayerekera okwemba abwemba ida ya musalaba ya lelo ndiriranga bulamu bwanje ya musalaba omuya olusamya ndiriranga matemo kanje ya musalaba omuya kulira abana olusamya ngoboni bwanje ya musalaba ya Angelina enumbe waire eko mukaire ako yemba ndiriranga kibera cyanje bae baseka nani ali muzimbira azira kubabe nze naidi nanga kekibana ya musalaba mami tuyanziza bambi mami tuyanziza omulungi ali kwa media bambi oyo no mukaire bambi Angelina musanufu akemba ali kuyemba ayembye mu lusamya ali kujja kunkola olwembo otegeza ki akana kange ya omusalaba ya ebigende kana kange ya omusalaba ya olire bidandali ya mama yogiranza tulidi itegeza ki mami ebyo birirenaku kubanga ngena kute nabere mu kyabere nyingino bandu babita baseka bakola batya bakoba bali mukaire unongabo baseka iwe tajako wabwe asirako wabwe baba mubinga azira kubabe sendi nabo katonda mwene naidi bekyalo bayigira nyakana ayi katonda ambere wali osubira nti nsobola okwida ku wano owo busede mu bikado oh my god we namba omuntu ndogeza n'amaani katonda we bali kundizaako mukisa abantu bandikirikiza mu bambi nabanga osobola okumpa obusobozi niba nange twayambanga abantu bano katonda tidi kyendikuwa wabula nsiimye byona katonda sayanda kujja amaiso nga nkusinza oli mulalezira wundi oh my god kulufa gwako ahad agwako swamad lamu yalide walamu yuladi walamu yakula ukufu wano ahad omukaire eduwe tegeza nti katonda ezira kusinga niwe mwene maani niwe mwene buyinza wokoba oti kibera kikubaki katonda akoba ati kunifa yakuni akoba ati kibera kyaba wow bambi omukaire enumba naidano walira era walugwe tutusoli kubona mbulira bulungi walero nja kutenduka muno abalokanga bona beje babone masikini ize beje lala n'amaani kabwe toka alitibaka kweta masikini kuba masikini tasobola kufuna numbeni bagizaawo so wena tebakobanga ati okoba zote ndina abange awulire
buli twana tufuuse babo owulira omukaire owulira makaire toka ali masikini ife wetuli nkuyambyeko kwenumba bali kumaliza ni munda bali kujja kumalikiriza deni kusaba banange batwongere tufune ku obuyambi obundi emmere n'ebyokusula kuku owulire so tukobere ku buzibu kiboba irofuna n'okusula kuliya wali mukyangala kankugemereku semwina atangema sawa ino ndi momani akayokera akalimo akemba akalimo ayo kubisibu byona mba busambu ndi bwerera ndi kulira anditi maso kulira ira okay wale wobere ngosula kuliya nga ezakigala obere ngobona abona otya mbere mbona embwa kinguma mwana yeja nembwa nakoba ndekera mbwe yengume kano baseka abekyalo omuntu enumba yagwire mwaseka abantu be bakwogereranga bayogera ese mwene ngambulira baba idinge enumba tajja kuirawo ngese mwene nesirikira kiberamo akoba bali musiru kodi bamuonona kodi bikibikiwo bayogera tuyeramo aye munangeze mwene mwoyo kwangeze mwene ndidindi nja kusimba nyumba okay katonda wa amani ekitibwa n'itendo bimwirire so we nawe ndo nkobere kuku mumbere nebairewo ngoitinaida kukuyamba iwobere oli ku planning oti okuizaawo numbeyo era kibe kijja kutwala ibanga ki bikibi obere ku planning nga iwe mwene maka mwene maka mbere mbulaninga kutunda etaka luyi ndunde kabiri nisewe nyumba kubanga lino natunda male neza nakola nyumba obe kujja kutunda akataka haye katonda yako bali beto tunda lero katonda aja kuwa mwana mulenzi akuwa mwana mwala male osimbe nyumba kabiri yirewo haye maze okwirawo okay nga tukayikweyongerayo sobola okwerabira bambi olwobwire webaze abatuyambyeko webaze mami aliyo kuliya mu America watukayo natuka kuyo ano natuka onga so kubanga waida watya toja kuliya tikyagayo atawo mukobangera kali kutuka kuyo ano niwe ngom toja kuliya tikyanga ku nakachire nani oli kuni mukwano gokuliya kikiriyo aye tikyayo ate mu family yemwe yovwamu ezabajja kuliya abajja ese mwene be so webaze mami ali eyo nadala yatugemeire kuku okubonanga kino kibaawo mwebaze mami era nebaza ino mwana ewe kwebaza ino webale kunyamba era webale kuba n'ekisa ekyo kuyamba baafu era webale ino era webale tonda kukume kabiri webifuire birewo mami sala kiyosobola okumusabira eyo yali musabire ko kusalaga makazinda longo omukazi omukulu omukaire sabira kuku mami wange eyo sala yona nendanjiwulire sala eyo oli kumusabira okutereza enumbe musabira mbo takola kazinda bulungi mami ajiwulire sala musabira nembola ndi webale muno obambi andi ndi okusakamira makulu kawo andi naafula bwafula aye nasaye mwene ni umanyirekawo ndekange aye nenya kwebase muno uwebirurire bikobolewo kandi mbulire mboli mulamu noli mulamu ese mwene manyire ngakola sabe no sesi saba sendo banga kusaba aye nasaye mbera era bye ukolere nasaye abiulire kale mami tuyanza mami musamya abasaba muidi batera kuba mu bitondo byabusi yeyo enamayingo nene mayuge batuka yekuba emayigolo okuba nti yeri yena ndaleke Victoria amaganga manje agali eno abasoga abasamya abagiso n'obudodi tubuliranga okubeno obudodi abatesobona bali ena wirenga bali kuogeranga kelo byanga abakala moja na bawulire kuku bina byona so ene buli oh my god so buli mawanga gali ene mayuge era imamono aliyo yaida mami wavuira wa kuideno narura mamba leo abundu mbepungoma kiri mu district yeyo Kakamega yavuira Kenya wavuira Kenya Kakamega Kakamega chiko oluswahili olwidi bulungi people wa Kenya rafiki yako iko hapa iko na vizibu munji atuba akubala musaba kabatya
ali abari tuba abali mukaire baketa baja dada yangu aba mukaziwa nyanya embe kati mukazi wange. Okay, nyanya yangu hapa iko na bizibu mingi. Haya kaye tuomba Mungu akubariki. Oh God, bakatonda wange. Anyway, so okay, nebyo bya mubulire kale. Mami obaire osubira nga abantu bamuzakisa bakali yabayamba abantu nga tebabatwere kuwele 10 wakomali okufunako ku muntu akuyamba kubwerere azira ezira kubolere mbwe yuma ate no kukyalo ole wavu okulima tasola kukuwako kumboli atujoliye kubana akuwako biduma atujoliyeko akubola lakini wezo nawulirire eri amutawu so nendo yogere mpola nendo yogere olusogo olumenefu nja kutegeera nzolusamya tuluwira ngalo twayogeire omukaire ankulekaire ku cement akaso kalamba akaso kalamba wana bamaze okuzimba ingini yamaze ni munda butisaye nali kuzimba munda wasigire wa akaso kalamba ka cement oli kujja akakolesa ki enya okolera mu bweru oja kuzimbira munumba munda oja kola plaster munda Okay, so mumbere no buti wandi woyenda tukuyambe koko woli obubi eze wendi bubi ndina bubungi kubanga mbuma mufaliso mbuma ziyendia ozira mufaliso ozira mmere kyolya ndegire mpola abantu bawulira lusamya bawulira mbuma ziyendia ndiawo ndio eze nelanga ngeze mwini nangangwa masikini olinga masikini kuba wanga na uma umundu wijanga ko kurura enyumba nikwa ndesai mundu siye janga kano bejanga museyi naliwo lero bekala ingira uma mundu wijanga ko atanyanga ndalere uwijaba yeja kubola luli nesende meka kuyambe ku eri yabaidano bakati olina sente meka nga bali kwenda okukuyamba obasoke obawe ku sente mali bae mitwale meka ibiri kodi nje ko verification nga ati obage mitwale ibiri mali kayo baje ku probation nako bandize nenda kujya wefu mayuke kubange mayuke nje bwerere banyamba bakoba balitoja baloba sena natyama kurura mozi ko kutaro tare 10 mosi nyumba nikwa. Okay, so enumba yetu tulikuja kugamia lero olikuja kusulamu TD oja kusulamu olikuja kusulamu lero oba olikulinde kale nja kweya mongone nako ambeo nja kweya ngone mo ano baloke salwanyi nezendi munyumba ngona esente daba kaire mbona nge myaka jituka no kufuna esente daba kaire tuwafuna abana nibo bakola kenako bechukulu nibo baba baandika ku mezo mbole myaka kyange na babola be tumwandika myaka ekyo dado oyo akali mwana muto bakuandika ku myaka emeka ezemanyirese dada bamwandika ku myaka emeka so kyendi kuira gano tubali kunkati dada yajja bamuwandisa bine byendaga muntu alinayo aye bamutaku emyaka nga 18 bana bato nibo babayo bechukulu mbo baidukulu be kodi na abaja okuwandisa obaja ni dada bakwogererayo emyaka jebata ya 18 nabolera sawo andika mukongo sauno yabola ndi abana bali be tolao tomwandika ke myaka akalino yabusaye no baidingo liwa myaka 18 kali mwana muto okalika wala peti bakali soko oguminkirizeko benda bankaga wow kundaga muntu bakola ensobi bawandise emyaka 18 emyaka jibata kujiba musairaku ogeitamu onaba wa myaka 18 dada ate batandika ku myaka iziti nkaga netano kujambe nkaga netano nsanvu so bambi yabanga omukisogo yagufuika awiro tyo kubanga kusente daba kayeto difunako ate nge weno oli mukaire mikano holenje nje kabiri ne andikise sinyala ko yandikisa tojanga kuigomba ni batereza tijayo kubanga bindu byokwekayirira buli nyanga onyala kufuira ndokungira sinyala jemba bana barasi banjire sira nakyo kale eri ekindi kyo tukoba
ndikwenda kuvaana kugola waife basidde mu bikaado byange ngobye kinaki nze byoyogeire nerabire kale omukaire n'oyo mukaire ankobya ati kodi ndogaire ki obwongo bwo omukaire bwerabira mangu bambi oyo n'omukaire Angelina oweno emayuge yanga tuli mu bitundu eno tibyabwonda kulubalama olw'enanda Victoria yali hard trich area era nga tuva kugezaako kumuterekezaako kwenumba eno ebeire nga bambi yagwa aye nga buli abitambwa aseka buseke ngabitanga aseka buseke nga bayidi nga omukaire yakoma ezali kujja kumuyamba enjala ye ngasanuke nebwikako bitono butina tenduka ndolo musinga byokuluya niwe natenduka endala nga oli musanufu kale bambi nekibeerewo ekyenda buli kibeere nti omukaire nabeerewo namuwa akasente ak'emmere era leero afumbyeku ku emmere yali ako ku bulungi mbwena atogwaise ebidandaali nga maama ali oti yali kufumba nyama nga ali kubiwa ebiseera ali kutokosa ndi omukaire Angelina omukaire akiboneka ndakuletera ku nyama lunakulala luti wenete enyama oligirya ndya bulungi bwene atanakulongula ajwata nalya oba wolwira okugiryako buti wagyesoniwa tinesonywa enyo sinesonywa mamba be ate woleta sawa ino okoba sawa ino licha wakundi nga ntuma butuma mundu yaja ayese mwene tisobola ana abamu ku bamuzeyi ku kyalo kono abalenga babona embeera ey'omukaire nga bazira babe buyambi bwabona embeera ey'omukaire ebeire etya imwe ab'ekyalo mbaye mubitaku wano nga asula kuliya nga imwe tikibagema ku ino kale kiba kitugemaku aye engeri tubanga tuza kyakola nga tunalwa emikono neje eminafu kuba nife tunalabwa tulingirira embeera ejeweefire uyagana nga yatwana twetagisa gwetagisa okubanga kayi nga tuyambibwa kubuyambiwe so tubeire nga tuyamageza nga gatulema tuzira kuwaako nti bwana tutandikire aye ate kabirwali no tubasanufu ino okuvuna kwoledi bonabwene nga mwingirewo nabanga mpule nga eri ekitongole ekidogemako omukaire amazima gene nze nga nzikulwange nzi bakireka budomali ndikula nga ndi musanufu ino kulwalero kubanga omukaire nabeire nga anumya asula kuliya amazima gene ayimbira ebintu ali awo kuva ebyo byamufaaku mukazi ali awo munaku kagamba nga ezamugemera kuwaire ate obusobozi bwabanga butono nife tunalwa mutima gutuluma aye nga tuzewo tutandika akola ki tugemerako twebaze n'ekibiina kino okutwaliza alala bakyeta YY media YY media twebaze ekibiina kino kya YY media okuba nga kisobola okuba nga kiddi okugemerako omukaire ono era tusaba Mukama Katonda abe nga akiwa obusobozi akiwa amaani ate ekisigaye kikajja mu maaso so okuba nga kigemera ku bantu abasigayireyo tomali nzize nandi kwogera ndi bandi nga kidda kingemerako amina aye wowe esobola nkune esobola nkuli omukaire nkulira nga mugemerere ku mwanda gwe nga aye tiyesobola so katusabe insha Allah Mungu ayikirize omukaire ono ife okuvuira nga abakaire nga bane enumba edigwa ebyalo bikole enteeka batandika okuyamba abantu ebintu bino lwaki bijire nga biwaawo lwaki abantu bakaba na myojo gisasira lwaki abantu tibakayamba omukaire y'abantu enumba yagwa asula kuliya ayengezeza namulumira omutima gwe nkuba eno oli oti oli muko idini lwaki ebintu bino bijire nga biwaawo ensi lwaki eri kukyuka nti ensi eno ekyusa okusinziira ku bitabo byajanga birambika ebigambo byabyo kubanga kanti kubimu ku bubonero bw'enkomeyo ng'inatera okutuuka abantu bajja kuwaamu abasinga bongi bajja kubanga ebisabi bawaamu n'omusobozi asobola abitako oyo ntabitera kubitibwa wa muntu oyo ayikuna obusobozi so ebintu byalambika mu bitabo nti obubonabona bubonero bwaki bwankomerero ngekujja okuba ngetuuka so ankomerako ndidiye kuwa mukaire wano omukaire Angelina aye ndibonanga eno obusisira bungi embeera tiri kugitegera bulungi baninze ndi kubona obubi ebyenfuna mu kitundu kino n'obwetaavu bw'abantu buli butya kale ebyenfuna mu kitundu kino njakuba nti butono era obwetaavu abanga bungi omuntu afuna katono aye abanga obwetaavu bwayinabwo akatono kafunyago tekakola ki tekamumala kubanga akozesa lwaki abantu ndibona obuyumba bwaisubi edda amatafaali ntono kibenda ne deisubi nti dibamu empewa oba obusobozi isobola okubanga
nti oba kalicha y'abantu nti niwe abani sente ayenda asule mu yaisubi eri okalicha edo abe abantu bona abali eno beetaaga bona okubanga baswako ku munumba edabbeeyi ayo obusobozi bw'eri mu bazira obwetuusa kwe ebintu oti n'ebyo kufuna amatafaayi n'okufuna amabaati bona baswako ku munumba enungi aye nga tiikalukya nti benda kubanga basula mu muyimbo bwa busiisira. So obuzibu obwo mu byalo biri butya mu kyalo abantu bali maino kuva ku nto paka iggulo ayira ku omusana kayira yatinja mu kibali aye endala sigisanga dibaluma buli kisaba balirandala lwaki omuntu lwaki nimwe muri maino aye endale esokera mu kyalo obuzibu buvaawa nga bwe nkubere nti enfuna ntuna iningiza ningi omuntu abalimyewo kwemerera abalimyewo olwokwenda afune kwa kasente alowooza nti wanatunda kyanakwakira ajja okumeza nga atunze akamere kabeerinako kyokka ajja okumaliriza nga nekira akasente kafunyemu kabiri kamala kamulemesa okukolamu ekyo kyandibere ngaakola era kabiri ajja okumeza nga akaiza mu kulya era yaba nga aviiremu awo bwereere. So oli kwa Wai Media ninse Yazid Yolisigira nga tumalikiriza nendo tukobere kuko mu byalo ntambwire wabona mu byalo yenja alwachi abantu mu byalo balowokeza ino buli kintu ati irogo wasimba duma natafuna bulungi ateriye yabitamu ya mukulula amadi gatagwa ati nankani abise kukwawo omwana walwala muku ati bamukubye biwala nobulwe niko bonanga malaria ali kumulema wabonera nga malaria ameso gamyuse malaria waidwaliro lwaki mukyale bikolebe bikali ebyo kulowokeza buli kintu ati irogo abuzibu buli mukyalo bwamundi mulala nti abantu abo mbyalo kineno bo kusingera edini libali mu itono omuntu ulabanga ali mu edini nga itono alwokiza buli kigwa waloza nga tibakoze eki bamulozi nibo abanga afiirirwe emero kineri yabanga efa aloza ati bamukulwire akasina bwe kaka akwati waliwo omukinguzi ow'amaadi kale ekireeta ekyo mukyalo eno okusinga kwegamba yeetaaga okubanga esomesebwa ine eddiini abantu abenga beera mu eddiini bafaaneko oba oli awo n'abantu ab'ebibuga. So okobyo oti obwetaavu bukali bungi ino abantu kyabali kuno kese z'eddiini MBN yenda okuyamba oba oli awo dobonanga beetaavu mu beetaavu no twatwa tuli zirandi wano nenda okunamba tiri bulungi aye oli ku kesi yokoba oti unankani olwo mukyalo oli oba nankani tukobere kuko kifaananyi tukifune tuve kuno nga twidi abantu betuli kuleka bali batya. Kale abantu abali kuno era kuluko abantu aba naddala nga abakazi ab'ekikoti ekyo tuli kunabo wayagala nga kuluko n'abasaada wayagala nga amazima gende musaada yenga kabiri olingira wa musasira nga ate nibona musasi oza kyona abusobola okumukolera kuba we nobwe kuba nanga obusobozi oza bwosobola okumutaasa abantu nabo tulina abakazi ab'ekikano kino twaba n'abasaada so kuno abantu bali ku bangi ab'embeero kineedo era nga bwobe n'obusiisira obusisira ne bwoba olina ku niife abasobola okubanga tusobola okubanga tubutereezaako obwaife aye eri abatasobola kweterekeza busiisira nga bwobona bano bwemuyidde okuyamba omukaire ono Angelina. So ngaimwe abakulu mugamagene mutya n'abakulembeze okubona nga bayambako ku abantu balala bana abateesobola abayenda obuyambi mukoze enteekateeka ki ko omukaire wuno kyanaku nti mu myaka ali mu myaka nga 8 oba 10 kujambiri ayitafuna sente d'abakaire. Eno obuzibu obuli ku sente d'abakaire era bwali kuwandiisa ndagamuntu nga bwo ulenga kukoba nti bana bampandisa ku myaka 18 obuzibu buli ku igombolole waifu kazi tuba balinga bwakundaga muntu tibalinga mu mbere ya muntu nti ofaana oti anti otuuka n'ofuna esente bwoka sibalinga kundaga muntu yo bakwati ko kali mwana muntu irayo so n'obuzibu tulinabwo era oyaganga n'abakulembeze ozabo osobola kwogera olukoba nti ndagamuntu ati weggolola okali muto okuuma endagamuntu yeetuuke memale obengo tangu kubanga ofuna businde bantu bangi muno igombola muno bali kulira bakaire tubafuna sente oti needo lwakuba nti abagandiisa babatanga ku emyaka nga mito. Wendo gera wano okuzimba bamaze tumaze okuzimba kuliya eri kuniriro oti gongola isene era nga bali kumalikiriza munda era nga ona kulaleero bambi omukaire ali kujja kusulamu munumba ye ngeza kimukango oba oli awo ngempe otemufuwa zena tiri kuba nti kizibu ekiriwo nti eka tena balekaire emmere ayembe ni kujja kusula kuwana n'omukaire zena nsuleko ku munumba eno mukuumeko kuwana obwire
aye abantu bange tena balekaire mmere so nina okwira ye ebisedde mu bikadde ontwaire abantu bange bambi ekyokulya ndi Yazid Yolisigira bakali ku subscribe ya police go ahead and subscribe like and share our videos bambi tukaenda buyambi obwo mukaire emere engoye ebyokusulaku bambi betulukwenda tumuletere tumuleke wano nga talira ino masikini ndi masikini bambi tumweye kuko amaziga